Assalamualaikum, Kırgızcanama YouTube kanalının görücüleri. Bugün Talas облысы, Talas şahrında, Malbazarda oylarda tartibegen hareket kılabız. Jana ошондой эле бука чарларды жаштартмакторду. 25 ming so'm oldu şu. Qancha oldu ya? Bayka qancha dotsi bunu? 10 срокин. 110. Qancha tutdi bu? Экинчи. Hazır sütü var mı yok mu? Yok. Sütü yok hazır. Bazar qancha berdi? 105 kılçı. 105 berin yok mu? Qancha o'zi berin dotsin? Görüyoruz. 107. Kete? Qiziqqanlar bo'lsa bunaki. Bugungi bolalar 110 ming so'm so'radi. Bu jag'ini tatib beramiz. Qancha dotsi ya? 117. Kaçan 117. Jelinde жақсы екен, а? Қаншаншы туыты? 5. 5 туыты. Қанша литр сүт бар азырқа? Hazır. 10 TL. 10 тегерек бар, а? Желінде жақсы екен, а? 115 болса кетеді екен де, 115 bin verip. Жақсы саудаңыздар болсын, а? Қанша дотсы байке? 110. 110 сұрап отасы. Қаншаншы туыты? Soğum bey. Соғым бұл. Өткенде шыққан, ә? Yok. Өткенде шыққан емес пе? Başka aldım. Нарқын базың қандай дотсы? Алды еле соғым бұл? Soğum var da 105. 105 мың сом. Қаншаншы туыттар нарқысы? Онай екен, ә? Жағын тарп берерсіз. Қанша дауытсы бәке? 110 сұралысы. Қаншаншы туыты? 200 туыты. 200 туыты. Азырқа сүті бар бұ жоқ бұ? Байды? Байып кеткені? Базар қанша берді? Диско болса кетеді? Болар қанша еміз? Болар 100, ә? Жақсы саудаңыз болсын. Қанша дотсы байке? 110, ә? Қаншаншы туыт кем? 3-ші туыт, ә? 110 мың сом. Бұл жағын тартып береріз. Қанша дотсы? 115 мың сом. Қаншаншы туыты? Az sütü var mı жоқ bu? Жоқ. Boş mu o ya? Жоқ. Жерінде құрсақта болған değil mi? Болар қанша ем? Болар о. Сөзінде 5 мың сом. 15'ten. 15'ten сөзінде. Қайерде жүр ал? Evet, содан қалсын. Новый так береді. Қанша дауытсы я? Қанша дауытсы? Az qımmat. Айттың сен. 35 деп отыр. 135 мың сом. 135 мың сом. Арзан ба қымбат па? Комментарий жазыңыздаршы. Қаншаншы туыты байке? Қаншаншы туыты? О деймін. Болды. 135. Қанша сұрап отырсыз байке? Ассалаумалейкум. 110. Aleyküm assalam. Ассалаумалейкум. 110 мың сом. Қаншаншы туыты? 3-ші туыты. Açık qancha qilyapsiz? Жағын тартып бересің, ол жақтан. Бұқачарларды тартып береді, бұқаларды. Қанша екен әмі бұқалар бәйге? Базын білген жоқсыз бе? Стика бар ба?
Kaç eken bu? 85 mi sonu? 85 mi sonu? Ne olacak da soda olup şey ama kartı alır mı? Sakın o şokatana bir takip etse. Kaç eket? Kaç zaman eken? Kaç akanın? No, sarala, no, karala, no. Kaç oldu? 85. 85 tane get. Padirat gitti. Bir yaş var mı orada? Bir yaştan öyle даже. Güzel üniversite. Bu kaç oldu? Sodası olsun sodası. Ne olacak da dert verelim bu kaçarlar ya. Kaça dost ya? Sağ olasın. Kaça dostlar? 80 mi sonra? 80 mi sonra? Ne olacağını bakalım. Ben de çalışıyorlar. Steak mesfi? Kaçı da otuz ya? 45 mi son? Şu erkek kapı 45 mi son değil? Kaça da otuz ya? Ya. 60 tane. 60 mı son? Bul dile o şovu? Eko tengele. 60 mı son değil? Arzan mı kumbat mı kanday ki bunlar? Kaçıran sırası peki? 57. Padirat mı? 57 bin sonunda. Şu erkek. Bu kaçarlar. 57 bin sonunda. Kaçıran dots peki? Kaçıran dots? Bu 66, bunun 56, bunun 60. Kaç aylık kuşları? 5-6 ay var. 5-6 ay bari. Bollar kaça? Bazar kaça verdi? Kaysınız ağırganda. Nomuzda misali. Bunun abi 63, 64, Hmm. 65 olsa ben yine oturum. Çakşı sodans olsun. Kaçıran dots peki? 65-75 arasında. 65-75 misin? Bağlarda bil aldınızlar değil mi ki? Kaç asır ot? 80? 88. 88 misin? Kaç asır ot ya? 60 işte. Padirat. Erkek tutuyor tamam. Erkek. Çoğunrak bakır. 68 misin? Biraz basit geliyor. Ne olacak da ileride tarif verelim. Bir sıra bu kaçarlarda tarif verdik. Bazı aytыңызчы.
Арзан кымбатын, эркеги нургачысың. 23 жарымдан мына. Квадрат не яктын деди? 23'тен 5 баш. 3 erkek var alар кымбат. Ургачы булар а? 5 ургачы, 3 erkek. 3 эркек. Мыналарчы? Булар ошо 23 жарымдан. 23 жарымдан. 23 жарымдан дейт. Уй канча да атсы же? Uyda aldık. Ha, kança oldu anda? 99. Bunlar atıştık. 99 kay. Kaçıncı tuttuk ken? 3 dedi. 3 dedi. 13 litre sütü var dedi. Jelinler жақсы кен, ha? Жақсы oldu же. Ertemeden sağ ol. 99 bin son oldu. Anladın mı? Kaça da otuz bu bunu? 30 erkek. 30 bin son mu? İnternette Bunisi şu. 32'den. Bu 32'den. Urgaçı bu ya? Ekotten urgaçı 32'den. Bu erkek kaça da otuz? 45. 45'te. 45 bin son. Жақсы odanız bozun. Kaça da otuz ya? 35 bin son. Urgaçı 35 bin son. Seki? Kimdiki? Seki mi? Bağlar kaçadan 30 ya? Kadriyat mı? 35 milyon daha tuş verem deydi. Telefon numarası ayıp versin. 700 56 15 57. Bolları kaçadan alınatım? Kurgom 3'ten bozuk ayırın. 33'tüm Kurgom. Kayaktan gelsin? Tolkunbaydan. Çolponbaydan. Çolponbayga жақынырақ жерлері болса үйден алып кетсе болады да. Қызыққандар болса, окей. Шалып қайырлы өрісті. Саудаңар болсын да. Қаншадан да отыз? 70 mi sonra? Bunuzu şu. Ekoten 70'ten. 45'ten. Ha 45 mi? 45. Men tegi 70 dedim. Erkekinde bir qaratpayman. Жақсы саудаңыз болсын. Қанша да 30? 35 mi sonra? Қанша ай мұшыға? Ya. Қанша айлық? 3 aylık. 3 aylık. 33'ten болса кетейін? Sırası gidet. Ha 30 болса da. 30 min sonra. O sodans olsun ha? Kaçadan da 30 ya? Sizler köy? Sizler de köy? Kaçadan da 30? Kaysınızın armayısını sargandayım. Çekezden başlıyoruz. Çekezden başlıyoruz. Ne bu? Ti çekez. Almışlarım. Ha almıştım. Bu stik köy? Loko erkek. Düstep duruyor koy. Ha, erkek bir oğa. Bul. 40. Narklarda bilbeyiz mi? Loko men kanıgada. 35 tep duruyor. 35'ten beresi. Ya. 35'ten beresi. Öyle düşse de bolo. Ya. Öyle düş beresi mi? Loko tena satışlarım. Ek onten alza ya. Ha, жақсы саудаңыз болсын анда. Қанша да отасы ya? 46. 46 min son diyor. Kaça ki? 55 min son. Urgaçı 55 min son. 30 katar koparsa. Siz kaça da otuz ya? 60 lira. 60 lira otuz ya. 60 min son. Bazar kaça in berdi? Oldu. 55'te geliyor işte. Bergen жоқсыз 55'ke? Bergen yok. Qancha olsa bereyin deb tursiz hazırım? 57 olsa versem de atkamda. 57 olsa ya. 57 min so'm bo'lsa, mana berib ko'rim deydi, lekin qiziqqanlar bo'lsa, mana. Shu менен тугандар bu yoqda uy torpoqtorni toptirgan harakat qildik. Kanalga подписка olib, like bosib, kommentariy yozib, o'yinizlar qoldirib turingizlar. Keyingide emnelerdi, qaysi mallarni tartib bereli. Sizler менен Qirg'izjon YouTube kanalı oldu. Video like bosib, kommentariy yozingizlar.